O te whiawhia e whaatalawantu I le mai moa ma le whaafo mai o le tātou tunu o le nei fo I a whiawhi o le asa Toana'i o le aso lona lua se fulu ma le tolu le nei o le masina o me lua afe lua se fulu ma le ono. A tonu fo I o le fōle mai moa ma le whaafo mai o le tātou tunu o le nei fo I vaenga o le whiawhi o nei tele I a tātou proklame whanga solo e a matau whau wai le a matanga po le a matanga alo I o le proklame ne o whaingoina o le Siapo Lautele. E pe fwna si le fia lo tātou tunu o nei porkalame o lo whaanga ina e whaatala noa ai ma tā upu e a o lo o a fia ai le loto I fale o lo tātou tunu. Ai mai se lawa I ma tā upu e whesilingi ai le nofo le lei o tangata Samoa ma le manuia o tangata Samoa. Patasi ai ma tā upu Lautele te tau ona si la fia e tangata si tseni Samoa. E leise nau ta inga o le nei porokalame ia e whapena ona pesilingia pe whamasinoina seisi pito la au po feo iai. Peitai, o le porokalame o le Siapo Lautele ia e whatara noa ai ma le vaenga tā ua ia malama le tangata I ma tā upu. O le nau ta inga le nau o le porokalame le nei o le Siapo Lautele. Maua foi le ava noa I le lumanai o le a fisilingi ai I la tau o lo tūlai ma tupu tonu ai I a whita ma whaingata ma whawhita auli. Ma le naunau ta inga o le porokalame e tā ua lou malama lama. O na tā tia le ia te oe e whai e lau whamasinonga. E pule a oe lau whamasinonga. Pule oe pe e whea te au iai o whea le lifa iai lau whina ngalo o le nau ta inga o le nei porokalame o le Siapo Lautele ia malama lama se mata upu. O a mata upu. O mata upu o loo a whai nai le loto I fale o lo tātou tunu. O mata upu o loo a o fiai so o se sitseni Samoa. Ia ma le telo isi mata upu like current affairs. A o le whamasinonga e le whaia le porokalame nei. E le whapea whai atu porokalame e sa o le anga vale se se le tau matau. O le whamasinonga e whai e oe. E ta tia atu paula mātou ngā ruenga o le whai loa atu le mele tupu. Pito lea. O le pito lea. Ana watu lea e whai lau whai unga. Ai o le mea pito sili o na tuli e le porokalame. Ia malama lama. Ia e malama lama. I mata upu o lo o halia e mai le loto I fale o Samoa. O ato inga mata upu, tele to inga mata upu. Si le fia nei vai tau le telo me o lo tula I mai, matupu mai. O nisi o mata upu ia o lo vesilingi ai le malo. O nisi o mata upu o lo vesilingi ai le whamasinonga. O le mamalu ali ma fai pule. O sosa iete. O a onga, o e kale sia, o le tele I o mata upu. E tula I mai lo tātou o tino. Ai o whalau I loa I le nea whiawhi le amtanga alo I o nei porokalame. Pea whena o whaantu le teimu o sola. E whaia o e whamasinonga. E le whaia e le Siapo Lautele. Au mai e le Siapo Lautele ma tā o whai mai whamatalanga ma whaatara noa mai la tau o lo a fia I ma tā upu. O na tā tia atu le I o au tafa. A e malama lama o le mea pito sili le nāna tā hua. E le o se whaamatalanga al porokalame o le Siapo Lautele, le tele o mau porokalame o lo whaatauteia e nisi o tamali I o le atunu. Ai maise lava I la tolo alaram papa ao I atunu mamau. O le tele o porokalame tu lou le ngangana. Ua matua whaaleanga I nai tamali anga o le tele o tātou tangata Samoa. Ai maise ne o tātou tangata. O lo alaram papa ao I Samoa nei o ai te tai o le malo, te tai o kale si o le whaamasinonga. O nai matai tausi a inga ma whai unga. O le manu lauti o le porokalame o le Siapo Lautele. E tala noa I le isu. Tala noa I le mata upu. E le mai mauina se taimi o le porokalame nei o le Siapo Lautele. E whaaleanga ai se tamali anga o se tangata. Tusa pe whaaleanga mai. No. E tala noa le Siapo Lautele I mata upu Lautele. O a fia I le tunuu. Wha malama lama I le tunuu.
ona fai leo lau fitfilinga. Pe tali mai pai ma la fai, pe tali mai la fai ma pai. O le faitalia na o le tangata soifua ia malana ai a te tau. E le tali iai le Siapo Lautele. Ma e le whaaleanga ina le Siapo Lautele. Le tamari anga o le tangata soifua le anga o le tangata soifua o le ngā ruenga o le pale ali o ngā ruenga le tua. Wha pele pele ia i le tua i lana tangata na whai. Pele anga le tangata pe wha le tonu pea. E wha pele pele ia i le tua. Paua lea o le mea. O mata upu o le ata ua ai suafa o nisi o le tātou atunu. Wha manino le Siapo Lautele. Ai o le upu o le tau wha leanga. Ina ua wha pe atu pe wha pe mai. O le tangata nei o le matua ngā oi a se tulou. O le tangata nei o le matua pe pelo a se tulou. O le tangata nei e a mama. O le mea tonu la na tau ole tau whaaleanga. A mata i le sofa ngā solo por kalame o le Siapo Lautele. Aruai ma le vai aso a sau nei, wha ngā solo i la vore nau ta inga. Ia wha mala malama ni mata upu. Pe e te au mai, pe e te le au mai, pe e te ita mai. O lau nā mata whaioi. Paia ma le wha noa noa le tele o nisi o la fonga i lunga o le social media tāru tangata. Whai o Samoa nei a mese lava Samoa i atunu mamau. O le tatalo foi, ale por kalami o le Siapo Lautele. Tala noa i mata upu. Issue. O le tala noa fua, o lisi tala noanga o la saule. Whate ta inga o la saule. The story of the Samoa Observer. Ai alu atu le comment. Peo le vava mamau o se o lima. Ma le ola e wha vavau. Wala lau le ngaoi. Wala lau le pepelo. Wala lau le a. Se a me te le comment ai le issue. Wha o ngā le ai a te tau. E whai ei sau tala a ngā ere mata upu. Issue. Aua. Ne i wha lea ngai na fua. Le tamari anga o le tangata. O lau te talo fo i nei le tātou atunu o wai leo toi pō mala e le wha fonga ma le mai mo mai o le tātou atunu. O matua vai lua ina lava. O i lātou tulou, whainga wha porakiki. O i lātou e langolangoina le fast. O i lātou e langolangoina le HRPP. O i lātou e langolangoina le SAP. Ai ma i lātou e le fia. E le fia filo fua i nei mea whainga wha porakiki. A whai e te whina ngalo e te mai moa le tātou porgalame le nei. Mai moa ma le nganga wha aloalo. A whai foi e te whia comment i le nganga wha aloalo. So se taimi lava te comment ai i se ngana le tala whia ngai. O i nā e tau mai ai le whale a onga na o iai lou soi fua. Tu lou o le ngangana. O i nā e tau mai ai le maua lalo se soi fuanga. O lo e ola ai i lou ainga. A whai e te comment, share, wha o ngā, le ngangana, wha aloalo. Pe e te fast, pe e te HRPP, pe e te SAP, whatever, wha o ngā, le ngā, angana, wha aloalo. O le whiawhiri nei, ai mata upue, o le atati atu e tala noa i eili tātou porkalame, ma e tasi lava na mata ngaruenga o le au tala noa i le whiawhiri nei o le mata ngaruenga o leo. O e sirisira mai le mata upure nei, o le mata upu mua. O aina ave sea le suafa o le ali leo ia e liu ia kopo, mai le lisi o le au whau o leo i le aso se furu whao me, lua whelua se furu ano, o le mata mua nā. O le mata upu lona lua, o le ale tali o le mata ngaruenga o leo, i le tusi
ali o whaatau malama e totongi uma o naso sa malolo ai mai le ngā ruenga. Mana mata upulo na tonu. Ai se a ua tuai ai o na fili se ko mesina o leo leo. O fesili e tolu ma mata upu e tolu o le a ngai ai ia se tala noa ma se wha soa le porkalame le ne fiafi. Wha malamalama fo ila ia lea o vaenga e o i el porkalame. Faitalia oi. Lautali. E te au i ai pele ai faitalia oi o lau na ai a te tau. Ia e fai i le taru porkalame. O le mata upu mua mua. O la ufisili ngia. O le mata upu le wha te tau. O aina ave e sea le suafa o le li leo leo ia e liu ia kopo mai le lisi o le au whau ua leo leo. Le ana whaia i le aso sfuru whao me. Le li leo leo le ia e liu ia kopo. O aina ave e sea le suafa o le li leo leo ia e liu ia kopo. Mai le lisi o le au whau ua leo leo. Le ana whaia i le aso se furu whao me lua afe lua sfuru mareono. O le pepa na whaasawali i le mta ngā ruenga o leo leo, o le mimo o leo leo i le aso se furulua o me. Le peo na i sila mai ai. Le ana whaasalala wina i le newspaper o le Samoa Observer. A sila mai i le pepa lea, i le pito i lunga o le pepa. Date 12 of May 2026 to all sections. Promotion list. Aso se fulurua o me na whaasalarau wai pepa lea i vaenga o le mtanga ruenga o leo leo. O lo usau wai le lisi o leo leo e whaau i le aso se fulu whao me. O le te sila mai, highlighter to le numero ono. Le suafa o e liu ia kopo. Aso se fulurua o me na au teile lisi le nei mtanga ruenga o leo leo umana approve. Ai o mai le aso se fulu wha o le aso su wha o me. Whaia ia le wha au unga le mata ngā ruenga o leo leo. E lei tō laulawina le suafa o le li leo leo ia e riu ia kopo. Ai tala noa i mene i o wha au unga. Sila fia malawa e le tō tele, nā te sila fia. A wha au una i o walo, po sau tamā, po sau tina, po sau ango, anti, so uso, po sau tua fine. E sui ula. Malanga mamao mai a inga. E mai wha ula oe. O mai a inga. Pati patia ma. Pup ele ata. Aisea. It's another level le wa si i eilo tūlanga. A le o le aonga, o le ngā ruenga. O lo tutongi wa si tia. E se fo ila ngona e maua e a inga. I mea nei o whaunga. Me se fo i whaunga. Alamtanga ruenga o leo leo. Na maua ili poti. Na malanga mai le a inga o e liu mai savai. E au wai le whaunga. So e mauti noan tā pena mai ula. Tā lai a inga. No o le asi tia le tūlanga o le li leo leo ilo na whaunga. Rāne mena tupu. Le ai se suafa o e liu ia kopo na tō laulawina. I le aso le whaunga. Mo le ale tala le mtanga ruenga o leo leo. Li poti le al Samoa Observer, le ana tā uai e le susunga i le sui komisina lango lango. E ale au sa lilo nomen meni. E le ai se ingoa na ave ese mai i le lisi le ana tō laulau le stofi. No name has been removed from the list read out on first day. O le fesili.
ai se ala na le tolo lawina ai e suafa o e liu Jakob. Ai se ala pe afa pe o sau noanga lea a le au sa lilo nomen meni. Ai se ala na le tolo lawina ai le suafa o e liu Jakopo i le whaaunga lea. Arfisili, a o aina ave sea le suafa o le li leo leo. E ala na tupu perfisili, wa iwa nei aso, talu na uma le whaaunga, alu whaasala launga le newspaper le Samoa Observer, alu i lungo kako news, alu le media, Samoa, all over the world, iwa nei o aso, there's no word from the Ministry of Police, even the government. Leai se leo po se pepo whaamtalanga, po se press release, o au mai al mtanga ruenga o leo leo e whaatau mata upura nei. E o foi, i le whainga malo le press secretary, turo. E eile mata upu na tu sia le tamai tai tu stala ya Marietta ila rio le Samoa Observer. Lea na tau leanga i nai suafa, o alo e whaasino i le fionga le li pāle mia, i whaonga ino ta avale al mtanga ruenga o leo leo. Na vave na out le press release mai le mtanga ruenga o leo leo. Ma whaasa o ile li poti le al Samoa Observer. Na sau fo ile le press release ane malo, whaasa o ile li poti le ale Samoa Observer. O le ala tau nuunga. Lea na mō li ai, lo le te maitai o le Samoa Observer. Tulo, maitai tu stala ya Marietta ma tula i e lumo le whaamasidonga. Lai lumo le whaamasidonga, le mata upure na. Ai se la. Wa le au mai ai se press release an mtanga ruenga o leo leo e whaati tau le mata upu lea. Le o tupu tonu ai le swafa o se tasi ori i leo leo ya e liu Jakopo ai se a. Se au tua i ena au mai se tala leo leo. Tanga ruenga o leo leo. Se ame o tua i ena au mai se press release an malo. Whaat manino ai. O le mafuanga wa leina ufai atu ai se ame o tua i ena au mai se press release. A leo leo male malo leanga o le lipoti le Samoa Observer tulou o le foi e tā uai le fionga le lipaan mia o le minista o le mtanga ruenga. Lipoti fai mai e le tala lava lea, a source familiar with the matter said the removal was an order from the minister. So who's the minister? O ai le minista o mtanga ruenga o leo leo. Silvia umalava o le fionga i le li pāne mia. A whaira Silvia le mtanga ruenga o leo leo. Male ofisa o le pāne mia e se le li poti lea le Samoa Observer. E se haua le whaasa o ai. E se haua le au mai ai se press release. Ma wha manino mai ai. Wow. Issue lea leo te whaamatala atua. Na ofiso tai le leo leo ya e liu Jakopo e whaise matala na i oe mai pi tai. Fiu e whaatali. Sa ofiso tai fo i komisina langolango le mtanga ruenga le fionga le a taua Samuelu a whamasanga. Mtanga le vaa yaso e taranoa mai o lai fiti. A le tauana o whaafso ta ia le sunga pali i Enrico ta eu lai acting commissioner le temele nei. Sa au tala noa ia pali i Enrico ta eu le telefoni ta lia le leila o vala au atu. Sa au noa pali i e uma vala au mai. E o mai le teimi o le taro porkalame nei. E lei vala au mai. E a le sunga pali i whapea fo le sunga e liu. That's fine with me. Te malama le lei. E lea whaina foi pe vala au mai le sunga pali i le a taua po e liu. Te malama, ai sea. E manu foi nai tangata whai ngā ruenga i a lātou ngā ruenga. E pui a lātou ngā ruenga, ai sea, ngā ruenga o lo tau si ai a inga. Whanau matai to lua. E meise
o le integrity o le matanga ruenga o leo. Ai se ua le au mai ai se pepa o whamatalanga. Whamana malama. Le pōngi sā lea pōngi sā ai. I le tōlau lau wina o le suafa o e liu ia kopo. A au mai lava le matanga ruenga o le ale la tūtali. A au mai lava le maa lore pepa o whamatalanga e whaapupula i le mata upulea. Oma the case. That's it. Na o whaatali lava. Pe au mai se pepa o whamatalanga. O le tele i o issues ia e ruatu nei whaasaralaunga. E le umia na ruatu whaasao mai le matanga ruenga. E le umi na ruatu whaasao mai le vaenga o le press secretary o le maa lo. Ma neia ia. Le anga a le whaasaoa. Ma whaamani noa. Ona aluale o le tala leanga. Ona tau leanga i ngā lea o le whainga maa lo ma taitai. A o le maa neia o le sau o le press release po le pepa whaamtalanga. Ma nino ai le atunu. Leanga o mata upu nei, o mata upu o lea ea whai nai, ma whisiringi ai, tangata whai ngā ruenga le malo. Awa a whai nei e le ise pepa wha matalanga le mata ngā ruenga. E ono whisiringi e le toatele, oi, ala mo kupule leo leo, o whea o whai ere keislinga. La mo le wha malama mai a. You know? Ai sea ua ngungu wai le mata ngā ruenga. Wha te tau ni mata upu nei. O le ngungu o le mata ngā ruenga. Malele ai o se pepa o wha matalanga. E tutupu ai mā salonga. Tātou o tangata soifua. E ea taimi tātou te mā salo ai. Whamata ua le. Whamata ua le. Ai ona ua. You know? Oro tala noa i le issue. O māsaro salonga, e tutupu ane o na whapea leo le whesili. Māsaro salonga. O le susunga ia e liu ia kopo mō le si le fia le atunu umalo si le fia. O se tasi le nei o mōni maua leo leo. Na tū lai le mata upu le whaamasinonga, lea na mōli ai le taitai o le atunu le fionga le lipa le mia, mai la tau e toa lima. Pero o whai atu, e tutupu māsaro salonga. I le tuai no wha malama le mata ngā ruenga, matali mata ngā ruenga le mata upuna nei. Na mōri mau e liu ia kopo i le whamisinonga le mata upuna nei. O na tupu ai leo le whisili. E iai se wheso ta inga o le mōri maua e liu ia kopo i le mata upu le le whamisinonga. Ma le ave ese olo na suafa. Mai le lisi whaau a leo leo. E iai se wheso ta inga. E iai se so tanga. Tali oe. Tali oe le talia ea urfisili na. E tali oe. Ta upu mua mua na. Sili mua mua na. Leo au wha matalaina le issue. Whailau whai unga. Ia e malamalama. Whai ai o manatu. Ta upolo na lua. O le ase tali al mtanga ruenga o leo leo. E le talo sanga le tō wha li o wha tau malama au awa. E tō e tutongi e tu umo na so ia na malolo wai. No so tai a li a taua le mta upolo nei. O le tala noanga li a taua. Ala ilo le mtanga ruenga. O li o wha tau malama tu lou ta whatafa o li o. Na wha malolo i le loto i whale o le mtanga ruenga o leo leo. Ile su e suenga na whai le loto i whale o le mtanga ruenga o leo leo. I le mta upu lava lea. Mō lia lo lea, whaatasi ma le taitai o le malo tu lou mai nisi o tamari o lea tunuu. A watu le whaamasinonga leo si la fia au mai e mamā e le suafa o li o whaatau malama. O manatu li o, wa au mai le tali o le whaamasinonga e mamā lo na suafa. Wa te tau ona tusi ni tā ngā ruenga o leo leo. Ona o leo toi whawhai ngā ruenga. O e totongi mai uma ua soia na o malolo ai. O le fisili o le ale tali o le mta ngā ruenga.
Le ale tali am ta ngā ruenga. E le fina ngalo ma le talasanga a le tō whārio. E te tau ona toi te tongi, pe le te tau ona toi te tongi. Fea o iei le malu si anga o le tribunal o le ale mtanga ruenga o leo leo ma le susuenga whaaloto i whale le na whai. Male whai unga le whaamsinonga, lea o whai e mamā le tō whārio. O fea o iai le whaamsinonga tonu o le mtanga ruenga. E taino. A whai o le manatu whaalia o le Siapo Lautele, a whai e whina ngalo le mtanga ruenga o leo leo. E toi to tongi aso o li o whaatau malama, pe le toi to tongi a foi. Whai ngatare la tu whai unga. Whaamata e le te tau le mtanga ruenga o leo leo, ona toi aven mata upu le whaamasinonga. I ata lasa. Na fionga le matai whaamasino tulou. Whaamar malama mai o leo mamā le suafa o li o whaatau malama. Ai o le suenga o le loto i whale, ale mtanga ruenga o leo leo, masala i li o. Whaamalo lo man ngā ruenga. Le a se tala le whaamasinonga. A whaila o mamā le suafa o li o whaatau malama. E te taula le mtanga ruenga o leo leo, na toi to tongi, aso ia na malo lo e le tō whārio. Amata pere tau na toi ave le whaamasinonga, ave whesiri ai. Awa, o lena o mai le whaai unga le tamaitai whaamasino. Ai le isau ai mani vaenga ia whaapea toi to tongi uma so le tō whārio. Le ai le isau e se vaenga whaapea nao le whaai unga. Ea, o le whesiri na, o le ale tali le mta ngā ruenga. A whai foi e tali le mta ngā ruenga e toi to tongi. E te tau na whaai loa. A uona nana haa. A whai foi e tali le mta ngā ruenga e le toi to tonia whaai loa. A uona tanua i lalo. Mō le si le fia le atun Lautele. O toi mawau whau, a whai foi ua toi whai ngā ruenga le tō whāli o. Whamata e le te tau ana toi whai ngā ruenga foi. Male tamai tai leo leo, lea na whaamalo lo whaatasi, male tō whāli o whaatau malama. Wai mantua to alua. O li o whaatau malama, male tamai tai leo leo, lea na whaia le susuenga, lea la na whaamalo lo mai ngā ruenga. Lea la ua toi reappoint ia, li o ma toi whai ngā ruenga. Matala e le toi maua male avanoa, e toi whai ngā ruenga e fo i male tamai tai leo leo lea. A whai foi la e laan ta ngā ruenga e to tongi aso o li o ia utara sanga tu ai. E te tau fo i la ile mta ngā ruenga. O na toi to tongi maaso le tamai tai leo leo ia. Sili lona lua nā le tāru pakalami o le Siapo Lautele. Ina ue, whau ai o manatu ma e malama mai. Ia wā le tele lava o tātou nunga o le social media, ia o le malama o mai le tele o manatu mai tuo o mata upu. Malama lava o le whaingo fia ia. Ona e malama mai mata upu o lo tūlai matutupu mai. Ia i le loto i whale o le tātou o tino. Ona tātou se e mai lo lea i le vaenga whai ua le porkalame i le nea fiafi. Vaenga mua mua le porkalame le Siapo Lautele, tātou whai u le fiafi le nei. Ai se a ua tuai ai ona fili se ko mesino fou o mta ngā ruenga o leo leo. Why? Ai se a. E iai mta ngā ruenga o leo leo, o i mta ngā ruenga le malo, wa lewa na wanoa la tau o fisisili ma CEO la ua fili. La ua maua le pule fou o le tanga ruenga le customs, tiute. Suia i leisi pule lena iai. La ua maua le pule fou o le pulenga o le Suavai, Samoa Water Authority. Suia fui moono o lena wha vai taruai. Tele o isi tō whinga fou, la ua maua le ofisa sili fou o le tanga ruenga wa onga, great news. But why Ministry of Police? E sea le mea ua tuai ai.
E tu tupu ma salonga. O tātou o tangata soi fua. E iei o tātou langona ma o tātou mawhauwhaunga. E tu tupu ma salonga. Ai se a. O umana whaile interview. Umana whaile whaataranoanga. Mātaranoa ma se tasi na iai le whaataranoanga ma le interview o uma. O te loa foi o umana whaile recommendations ai la tau sa le bano. But why? Ai se a ua tuwai ai ona fili se ko me sina e wa aia le matanga ruenga o leo leo. A tonu e whapea mai, e rei sau wheau? Yes! E rei sa kako wheau, e pule ane maa lo. Ai e iai le pisinisi ma le wheau o tangata Lautele Citizen Samoa e fesili ai. Fesili ai, ai se hame ua tuwai ai. Ona fili se ko me sina o leo leo. Pena ufai atu e tutupu ma salonga ma mawhauwhaunga. O iei se mea o fatu, po o se mea e ono tupu, po o se mea o tausa ili, ua mafu ai lea fatu ai. Tali oe, e le fisili whai urena. Whaataitele le mai moa ma le whaafonga mai o le tātua tunu ure ne fiafi. Mai le porkalame o le Siapo Lautele pe ona e mai moa ma e whaafonga mai le fiafi nei. Pai fo e whaafonga mai le fiafi nei. Pe ana utau mawhai. E whaapupula, ma whaamanino, issues, ma tā upu. Whaitalia oe. A whai wa e malamalama, ma maua se malamalama anga, whaafitai. O i la tau fo ina tā ua a suafa i le proklame pe o le fionga i le taitai o le malo, fionga i le lipa le mia, o le tō whā a li o wha tau malama, o le sunga pāli i Eneliko, le a taua Samuelu, e liu Iakopo. Ma i la tau umana tā ua suafa e tū mau le wha lolongia i le proklame le Siapo Lautele o latou tamari anga. Ai o le mata upu po le isu lea e talanoa atu iai. Talo foi el proklame le Siapo Lautele i lo tātou tunu u. Ai mana o e whaalolongia le tangata lou finangalo. E le tau foi na e whaalolongia le finangalo le tangata. Tātou alo ese mai le whaalenga ina o tamari anga o tangata. Mai a i taitai o le malo taitai o e kālesia taitai o nuu mawhio anga ma tangata Lautele o Samoa. Tātou alo ese. Paali lo whiringalo ma lo manatu i ma tā upu, ma whaasoa i manatu ma tā upu, ai aua ne i wawe o na e o soi whaaleanga le tamari anga o le tangata. Taurunga na vaenga mua mua o le porkalame o le Siapo Lautele, tuli tau mai le tau le ono, a viafi o le aso lua o le vai asfou, pe a mo le toilo tau soi fua malo mātou wola, wha soi fua ia.